naye wayelithi Cumbile lapha manje bale manje mfethu manje ngifeza mina impondonyana yabo manje ubali hayi ndoda anginayo yayibona manje vele obvious vele simajida vele sihlanganela vele ekhoneni vele ukuthi amajida manje yambona uzibani manje lapha nesikiphe esimhlophe lapha izilakithi amambisi alikhona ukuthi mhlambe yabo likwenzele something endlini yabona nje ukuthi mhlambe likubhayile ibhathi yabo izilakhi likubhayile mhlambe yabona ibruku yabo eligreen manje mfethu kuba yabona manje nawe ugcina sokuthina manje esana manje nangikhoti manje lapha ndoda namabruku akhe lapha nambona manje wanikile lapha nama-Levi's akhe lapha yabo yena uthi uyabheka nawe isize yakho yabo sogcina uthina manje uthi ujampele etrad soyothula le mpahla la yabo and yena uyazibona ukuthi yazi thina abantu abamfethu ngiyakhona ukubenzisa ngale ndlela abaso ngoba cause uzibani phila impilo so uzibani wenza into so uzibani wenza into so yabo and manje nasicala sesihlangana ila sicala seyisuka khona ke manje yabona zina cala lendlela ku5 vele kuyashuba aseni gangsters and kule nje ku5 yabona amajita Christina ningaphila mfethu nithi yabo because nanithi ngizokhuza yabo bathi yabona kulo wes4 lo wes4 uthi uyakhuza nomunye one seka yalahlela ngini yabona manje into manje ngoba uyabona besakhuzana mina mfethu ngoba uyazi inhliziyo yami njalo and most of the time amajita bhaya alimalayo la majita lawa avikela amanye amajita kanjani nokwenza njani like manje yabona umjita kakhulu kuyilo yabona manje mhlawumbe umjita khawathibi manje umjita ngoba unenhliziyo encane umjita usuthile ka fast laba sobise ukuthi ambulala vele things ama-speculate things omakhosha now leyo bengifuna we leave no stone unturned camera uyakele ukubheka mina vele UK vele becala yeah welcome back to yet another episode of Realign with 9 to 5. You know we're doing it like we're doing it for TV, the podcast that other podcasters watch. You know the drill, man. You know what this podcast is about. So yeah, as they say, we're gonna do it again. Happily happy. Ooh yeah. So yeah, I'm to children Petumchita go by the name Ubanza Ubanele Ubuya KZN Mzimkhulu, but manje ureside la eMbalenhle, so he's here to tell us about the story ukuthi kahle kahle what's happening. And yeah, khona umjito commentile la uthi emele ngikhulumele ku mic and manje vele I have to ukuthi ngikhulumele ku mic ayikho enye indaba yangithola because abantu ngaphandle kwaba sinex, but yeah, it's okay. Banza kazi Ukraine pura mnandi mfethu show mfethu ngiyabonga nje ukuthi sema sikubekela udaba le platform. What mfethu nawe vele kunezinto ezibhaya ufuna ukushare about your life, about la ukhulele khona ngithola. Yeah, so mfethu ngizothanda ukuthi mhlawumbe utshela ababukeli be-realign ukuthi ubanza ubani, ukhule kanjani up until kufike kule stage lesi se life njengoba sihleli la. Sure hayi mina bade shithi mfethu yazi impilo man mfethu yazi kule into eziningi badedama yabona manje ku right ukuthi esikhathini esiningi yabona uzazi ukuthi ehlede mfethu empilweni ufunani yabo undlule nje into eziningi yabo ngoba sometimes mfethu yazi nokwenza ezinye izinto yabo umphakathi nawo sometimes yabona ubuye nawo ungakuncanga yabona into enjengalezo kunabantu ababuye bakukhulume kabi yabo bathi mfethu nawo umuntu nje ubuya uzilungisa yabo phinde ubuye ubheka amaphutha akho ukuthi akahle ngihambele angandlula la yabona into enjengalezo. Bathi mina vele le way mfethu impilo nje yabo izinto eziningi nje mfethu engizishunile yabo is like nje yabona nje joina nje amajida yabona icembu yabona izinto enjengalezo and manje na uthi uthatha ukubheka nje uthi uyayibuka nje nalempilo leyo mfethu akusimpilo egrand yabona and manje kusimpilo leyo ukuthi manje endlini nakhona ugcina ungathandwa yabona into enjengaleyo and manje nanoma ngabe uthi someone uyofika kuye mhlambe ucela something usizo yabona like ama-job izinto enjengalezo yabo uthi wena yaganga wena uzwa wena yabo manje since njengoba ungezwa so hayi ndoda mina ngikuthimba isibalo into enjengalezo ngoba manje yenzeke uzongitshontshela yabona into enjengaleyo manje wena uyazi ukuthi sami mina mfethu isimo sami lesi singenza ukuthi ngigcine sengenza kanje yabona and manje lento lena mfethu wish the end of the day mfethu uyabona nawe empilweni mfethu yazi awugcine sobona time amangcono vele ngcono kahle mana ubali lapha yana uyambona naye wayelithi Cumbile lapha yana manje bale manje mfethu manje ngifeza mina impondonyana yabo manje ubali hayi ndoda anginayo yayibona manje vele obvious vele simajida vele
Sihlanganela vele khoneni vele ukuthi amajita manje yambona uzibani manje lapha nesikiphe esimhlophe lapha yabona. Uphethe mfana yabona manje uthini manje ndoda. Manje mfethu uzayibheka leyo nto leyo. Semsamo uzomshaya umuntu lona. Yabona manje umthathele leyo mali leyo. End of the day mfethu uthola 150 kulo muntu. Naye bekathi mhlawumbe uzophuza yona le 150 njengoba azile la. Wena sommokolile. Wena soyammola manje uthi amanje umjita manayi. Kumbile wayilethe ibona icumba amakhadi lapho uyasho wena ukuthi akunemali. Ayibona igcine sowenza ngicena sowungena lapha sofaka izandla zakho lapha yana yabo. Soyamlimaza umjita lapha. Uthola manje omunye mfethu unokuzilwela yabo. Uthi amane into tamani mfethu manje ngiyenzile yabona manje wena manje uhambelana ngalesikhathi ebusuku yabona into njengani zamanje mina kusamelanga ngihambe ngalesikhathi yabona manje ende manje nawe usuke mfethu kunganani execution mfethu ngizokhuluma nje ivare nje straight but that isukela vami mina ngifuna ibeke from the age endlini mhlawumbe uyocala ukugana like yabona nje endlini yabo mfethu yabona endlini na uzokhula endlini yabona is like time is like iyasika yabo is like time mfethu alikhona ukuthi mhlawumbe yabo likwenzele something endlini yabona nje ukuthi mhlawumbe likubhayile ibhathu yabo is like likubhayile mhlawumbe yabona ibruku yabo eligreen manje mfethu kuba yabona manje nawe ugcina sokuthina manje esana manje nangu khothi manje lapha namandodana amabruku akhe lapha nambona manje wanekile lapha namalivayi akhe lapha yabo ena uthi uyabheka nawe size yakho yabo socela uthina manje uthi ujump electrat soyothula le mpahla la yabo lelo fete mfethu umuntu omdala mfethu ayikho into angeke ezayibona ethola because uzobona makhelwane yakhala ngapha manje angiyalahlekelwe impahla zami la etradini kanjani yabo hayi manje yazi ngeke ngambona manje uzibani manje agcoka into entsha and ukhumbula ukuthi umuntu omdala mfethu uzoyibeka ngendlela engayo ngendlela yona engayo naye ngalendlela naye wandlula ezinye izinto naye azazi zenzeke yabo futhi plaza yabona especially emakhaya mfethu ngcono ukuthini yakhona ezokhona ukuthi singene mhlawumbe emasimini abelungu bafike basithathe yabo singene emasimini sidodanyana leyo mbilanyana yabo manje ekasi mfethu mfethu kuba nzima kakhulu that is why sigcina sesiganga mfethu sigcina sesingenela abantu ezindlini yayibona ama into njengalezo and ukhumbula ukuthi angeke size kuwe singena connection benilithola kanjani iplug lokuthi kumele nodwadla benithola kubani mfethu like mfethu case sihlele khonini yabo uyafika wena yabo emane amajita amane ngibhayisekile manje nazi umjito so yangibhayizisa yabo amane mfethu manje uthi wena seyilungisa kanjani yabo amane amajita amane nithi ukuthi nje yabo ningamlimazi bafethu yabo nithi ukuthi nje nimthuse yabo ngizeniphulisa nganaye 5 trad sana manje ukhumbula ukuthi njengoba ushola hlelela ikhonini awusazi ukuthi la ikhonini lana sinjani inhliziyo zethu sonke yabo manje inhliziyo zethu sonke ayifani la khona lona inhliziyo encane yabo khona lo vele ushesha aphunyukele yabona manje into enjengale egcineni okay siyeke la wena ufuna ukuthi siye khona yabo amani bale manishi kahle so icabangile lento leyo oyishilo ngani ukuthi amani umjito ke simvakashele la ana uyashita amani mfethu sikusidele isikhathi umjito lo ngimbekezelele yabona manje umjito nedi angithi nimlimazi just nje yabo nedi ukuthi nje nethi nje nimtshete into tamanye mfethu manje ukuthi manje uyakhala la wonifika vele nisho ukuthi nizwe ngobani sifika vele sisho ukuthi amani umuntu osomfethu uyakhala ngawo yabona kube yinto straight naye ukuthi hayi manje amani yazi amajita njengoba achaza ngomjito ukuthi umjita manje uyishaya ngento yakhe yabona into kanjalo manje nawe ugcina soyabona ukuthi hayi manje ehleke kuze ngoba umjita nyamsaba ngcono ngibiza amajita la ekhonini ngoba cause amajita la ekhonini yonke into zawo yayisolvela yabo obvious nakubhayizise kumacala wabo kuphi epreaching bayamthathela isigcoko yabo obvious amajita enzani wonke leyo nto leyo athenda sinini nangu umjita sebasibuyisile isigcoko sakhe yabo manje nawe uthatha ukubheka mfethu nawe uyaphinde manje uzibuza manje ekhona manje serious mfethu shoot lento leyo onokuyenza wena njengoba usibiza mhlambe unokuthenga abantu mhlambe uri yabo athi hayi mfethu anginokuthi ngikuthenga abantu yabo nedi ukuthi nje yabo umjita ngiyamsaba yabo manje nina ngiyabona ukuthi umjita manje seninoku eksekho manje awuthi kholinyana lapho sikayikhipha eclip ene mina mfethu uyangi-owa siside lesikhathi lo uyangi-owa but mina nangenibona lapha ekhoneni unokulinisa something yabo ngithi okay akuna stress siye kumjita anasifika umjita vele kuba umuntu esimthusayo yabo manje ukhumbula ukuthi simajita vele asifana yabo kuba khona laba manje yabona laba vele yabona abashaya abanenhliziyo encane yabo lo mjita ngathi mhlawumbe akukhuluma into ebhedayo lapha nogcina sekaphula isandla khona la yabona manje mjita manje kwenzakalani indoda manje yazi ukhumbula ukuthi thina laba esilay duzana sisambuza ukuthi bana mfethu yabona manje sekwenzakaleni and thina bese ngalimiselanga ukuthi sidale ngale nombolo lena manje idaleka ngayo ngoba manje ukhumbula ukuthi nasi majita yabona na uzothatha uzongena estage mfethu nawe usukuthanda izinto yabona amajita ablomile lapha ekhoneni
ayishayela nyana iphela bayana yabo awona na uhlizwe lapha endlini mfethu yabona istyle asikho yabo and nawo amajita yakubiza mfethu mana sijikeni kuphi ilana usuqala khona ukuyibona izinto ezithuna amajita ya soqala ukuyibona izinto ezithuna amajita yabo banambona la ufikile neteki lapha nento manje uhlanganise kanjani antwana ungawadi khona la ngizofuna ukuthi sijike khona yabo sometime nawe sothatheka kanjalo yabo sawuntwana vele uthi sekhona la ngifuna sijike khona izani endlini vele discipline vele yabona uyavaya check uMac yabona ufika kuMac uyamthola iMac manje awuMac vele selane strategy sokuthina manje lapha umfana ngimjumpisa seyithathe lento yabo futhi sekayazi yena ukuthi planning wena ukho wena ukho lapho sekayazi ukuthi hayi wena lo muntu lo kahle kahle useyenza lento le yena ufika lapha yena vele unesibindi mfethu sokuthina amane mfethu konja amane takunejob kumele siyenze lapha nabo manje lapha kumele sithathe igenerator lapha simikise Samuel lapha lo muntu azokhona ukuthi asiphulise lo muntu akekho imani nawe la soyibamba khona imani yena manje isikhiya wayesingavuli la amanda tasakhala engini yabona sathi excess sakhe yakutshela kahle ayiphathi excess sakhe lapha endlini yabona uzosakha lapha imani nawe soyaqala uyayibona lento ukuthi hayi amanda ngathi kuyagama yabo ene manje ukhumbula ukuthi wazoyenza ukuqala yophinda uyajwayela sibali ukuthi isana lento ngidi kanti icekezeka kanje sometimes sithathe lezo zinto siye lapho and yena angeke akubonise la eyimikisa khona izinto yabo uyayimikisa uthi lento manje mfethu wena uzofuna mali ubuza wena kanjani kana namvele ntwana nawe uzobona ukuthi ungusa kanjani yabo lazanga nesi antwana plus my sister vele yabo sisimenzelile ihands yabo mfethu uzwe nawe kusasa kwakhona lapho into ekhona mfethu mhlawumbe ayenzeki kudini yabo mhlawumbe street esi1 khona la round emani nawe sobuye ibuza emani bathi bahleli generate indawo neso yabo yena usocala uyayibuza manje generate lahleke kanjani yabo umfana ngoba wathi kimi and manje wena ngeke usayicoca lento le yabona manje community mfethu manje seyihlangene manje yabona and manje ukhumbula ukuthi wazowayikhipha into enjengaleyo obviously vele bakusondela masinyane fast mfethu and manje uyazi kuyena uzoshaya umphakathi mfethu wabona manje ugcina sokuconfessa vele ukuthi hayi and nabanye abagangelwe sebazofa ngawe vele yabo mfethu engaphila mfethu impilo yabona uthola ukuthi manje nami amajita akusibantu engibajwayela yabo and mina ngemajiteni vele ngoba umuntu ovela ofunda idisk yabo okay inkomo sibali ngalendlela leyo ukuthi manje angihleka amajita yabona manje alivuka mfethu amajita nathi angiphasa ibhola ngivele ngiphakamisa inyawo yebo mfethu shuthi ngiyinhlekise amajiteni but kuye yonke le 12 lela engijima nayo akusibo bonke labantu abafuna ngilazi idisk abanye bayafuna ngilazi abanye abafuni ngilazi yabo le most of the time angiphile mfethu namajita and ukuhlala nawo ke vele ngicala eground iningi kodwa manje uyaspana vele umuntu ospanela lebo ma Cape Town yabo unokubuya edladleni vele manje kodwa manje ngiyambona lapho phethe vele ama-20 yabo ngoba vele umuntu otravelayo emajobhini yabo vele kuumuntu vele ospanayo vele endlini vele simjwayele vele kusukela nini kusukela mhlawumbe lebo ma 2005 kodwa ndakho vele yabo manje kuthola ukuthi manje senginami ulo muntu lona wenzani uncanywa amajita ngishaya amajita around the ground yabo amajita nama ngiwazi nsana ayitshotshela ukuthi maneke leyo 20 nyana leyo yabo 20 nyana ye-Steve lapho ngikhumbula kahle mhlawumbe bese lapho boma 150 usitshontsha kuyo ukhotmane bathula vele ayi20 yabo ngithama nake ngiyiphusha le 20 lapho ngizokhona ukuthi manje at least nami yabo ngithole nyana intonyana ukuthi ngibe grand yabona manje lento le seyicala kanjani since wangenzisa le nto leya sekuba lula lesandla sekuba lula ukuthi manje ishi lesandla lesi yabona manje ngiphinda ngichubeke kanjalo yabo manje ukuthi manje sinini uvayile yafuna ukuthi mama nangishiya ngigwayi wami lapho kanje hayi awushiya ngigwayi wami yabo manje ngiyamsola lo mfowendo ngathi sekayabheka manje thema mfethu umuntu ubhemayo wabona umuntu mosokhulile emakhaya vele yabona unokufasa vele ugwayi wakhe nini uyazi ukuthi mfethu ngenkathi angeke safasa uyatsepha uyabeka lapha yabona boma 14 inyana la nami ngiyasho ukuthi manje umdala vele asengiyathatha ke le ngoba nyana egroundini emajiteni shoot amajita most of the time ihlezi sibaningi and ukhumbula ukuthi nasimajita nasenze into siyichu angeke size sibajela ba okay ngoba cause naye lona akazongibuza ukuthi leta manje sikhiphana utshele bani hayi leta ngikatsheli umuntu yabo right antwana vele kuclaim lapho lo muntu seyaqala ukufatela yasho ukuthi nazi umuntu osongo ngakhona ukuthi ngisebenzisane naye nawe sobuya ufunda emva kwesikhathi noma nazi uMac man izinto angenzisa zona akusizo
so yambuza manje yazi impethu maronta ngazi ntangona ngangisa wena yabo mantwana laba manje yaziwayo bengingafuni ukubekela straight enephethu ukhumbula ukuthi most of the time lo muntu lona akajampise igazi but endini time manje angitshelele ungahambi so wena ucavi lo empethu angicavi empethu ende umajini ukuthi nami ukunkawuza akusinto engathi empethu ngifunda nje ngibona abantu bayenza hayi emani ngibona amajita vela relaxile kamnandi yabo ende mina ngiyizinto engihlezi nginazo yabona ngiphanda ngazo khona lapha emajitini angitholile lapha endlini yathatha ngithinyo khere yabo ayithamali ibone manje no lo ngathi intwana ngathi sekayapha hayi lapho vele ayibeke vele izolo la ukuthi ayithi mina ngifuna ukumbona sekutripile sengitripile manje ukhumbula ukuthi manje nasengizofika lapha angilithathi yonke uthatha nje yabona ngithatha nje manje isikalinyane yabo yeah empethu shuthi amajitini nangifika kiwo mana yabona zama nontwana manje most of the time uhlezi afika alezi zinto esiyidingayo sayi kuyithenga yabo bangithatha intwana manje asivayo vele sometimes mantwana shamathunyana manuzo yabo amani mashite enhleke nizwami mina la yabo ayinami ngiyacala ngiyadonsanyana thuphulunyana ngiyakhwehlela yabo thuphulunyana ngiyakhwehlela hayi mani ngizole weed yabo manje ngicatha le weed mani ngizomane linye plug elihlukile nakulile and sometimes nase ngibhemile yabo ngithanda ukuthi into siyenze sometimes ngaleso sikhathi sakucanga ngayo yabo hayi sometimes kunenye intwana bebeka ibhayisikili lapha yana ndoda manje uthathele ibhayisikili yabo sometimes vele ngithatha ibhayisikili ngiyile umuntu othi yamanje tasokuthola lenzansi silinde khona Ray ibhayisikili yale ntwana yami thina ngedweni uzosithola lenzansi sifuna ukuyibhomba yabona ipantshile kancane nawe mfethu awunaki ishaya ibhayisikili uyehla vela awunofika lenzansi uyarelaxa nawe vele abantu bakubuza into ibhayisikili yazibani awuzibani ngimshiyele top yabo sometimes nawe ufika la kuwa amajita vele soseplanning mfethu ukuthi awumfana vele lento seyilenzansi wena sofika leni unikeza umuntu le imali bese wona yathi awazi ukuthi kwenzakala yes into sokuzobona ngabantu sebakucaphuna kusasa imajardini into manje le bicycle izolo phela ndoda wena ngosuthengisa le bicycle izolo manje ene wena usho kahle ukuthi le bicycle uyireya yebo ende uyihambisa lenzansi kanjani ukuthi manje ngicale lapho ngibona amajita manje izinto azenzayo abanye futhi bavelile ngapha namabenzini yabo amunye uvelile ngapha neclue yabo emani singacala ngiyayibuza emani amajita enhleke manje seziningi izinto ezenzayo la yabo ene manje mina ukhumbuleke mina ngilesiboni intwana vele ekhulele emuva endlini yabona kunamakhotmana yabo ende manje ukhumbula ukuthi lezi zinto lezi sengikhula ngizithuna amakhotmana mfethu akusibantu abakhule mhlambe bazenza yabo khotmana mfethu umunye ukhule mfethu umuntu osijayivelayo yabona khotmana umuntu okhula vele isebenzelayo yabo naleli nami elinye futhi khotmana engilamayo umuntu vele naye ukhula vele isebenzelayo yabo thanda bole buma compose yabona into enjengale mfethu nami ngibona ukuthi manje impilo le no ayicale lapho ukufixara amajita ene mfethu ukhumbula ukuthi nasifixara manje sesingaki besithu edeka west3 yabona west3 naye naka edeka naye uza na something mfethu kithi ukhumbula ukuthi umqondo wawo amajita ukuthi amane mfethu angeke sichile nawe ungezi na something yabona manje ene ngikhumbula kahle lapho mhlawumbe ibhiya besesemalini uma 12 rand nawo uma 10 rand ngikhumbula kahle ngingakatshintshi nale MT ayibethu uchile namajita okusisacala sisingenele ibhiya yabo ene manje ukhumbula ukuthi ibhiya asikakayazi phela yabo sayitutsa izinto ezinjengalezo yabona icale lapho ke inkathazo ene manje ukhumbula ukuthi lo ozaziyo lezi zinto lezi umuntu mfethu sekakhulile nakithi thina seseyindwana yabo and yena uyasho ukuthi hayi man abantu laba yibo labantu laba mfethu engakhona ukuthi ngibasebenzise yabo nawe ugcina uyasho enhlekenetali ekaso yabona ukuthi man ishenhlek man yazi na ukhuluma nje umuntu okahle bafowethu ninjani yabona manje uthi nawufika lapha ekhoneni amajita vela kubukise kwebhana thi man leona enhlek manje man nota wena wazo lokubhiza uthi sanibonani wena uzibona ukuthi umjita wena zibe enhlek ngawo yini usitabane yabona manje yena uzoyacala uyayibuka manje hayi ene mfethu notethe ubheka izinto ezijuna amajita vele ngobuningi empethu izinto ezichusayo manje sometimes ngamanye amajita kula nabo mamasi yabona nje kanjalo emajardini yabo gcina mfethu sekwenzakala ezinye izinto nawo amajiteni uthi mandoda yazi mfethu amajita mandoda umqondo womjita empethu angeke uze ukhona isibali uzobamba nawe sokuyiwami uthi umfana kahle man kahle ngishiye mama yabona nawu vele soyibanga lapho uthi mama kahle umfana ngishiye mama yabona empethu uzofunda so senkingeni eserious
But solange ungakafiki enkingeni ngeke uzubone. Balento tahlala siyicembu and manje ukhumbula ukuthi kule cembu leli yakhethwa nakha. Ngokuthi mhlambe Ukuthi yabona lezi kanje ya lezi mhlambe yabona lezi mhlambe ezihlala nabo magogo emakhishini yabona kanjalo hayi lezi vela siyithimba bona ngoba ngabe umuntu ongagcina sebenzani siyakucela bomagogo izinto esizenza. Yabo manje ukhumbula ukuthi sese-edeka manje sibabaningi ampuru vele sekuyithimi yonke yabo and mina ngumuntu ofunda nini ibhola egcineni manje yabo amana leni inkomo majida manje nani yabona ke like nawe udlala amajida amagame serious yabo ngulo muntu ohlala ngaphandle yabo but mina lewe ngihlele ngaphandle empethu ngiyabheka lento le ababhizi ngayo laba buyele kuthema yabo benzani ehleke yabo empethu ngithele time sengibuyela mhlambe evikini mhlambe lesishuze ngibuyela ejimini empethu amajida ngawamangazi yabo empethu kushuthi ngale ndlela le bona into ebebangitshela ngayo yabona musa abanye bayakuchika emanene wena manini yona nethi uzuthinte le bhola yabo nawe uyashudela navele izongiraba le ngangathinta le bhola yabo semthamba lo muntu lona wenzani ufuna ukubona ini inhliziyo yami nangasibindisa uthende dawona ngoma mamini abantu check umuntu wakho immediately now uthena check umuntu wakho yabo nami sengicala ngiyaba check in pass yabo manje ungaphakamisa inyawo ntwana misa inyawo nje lizohlala la kuwe yabo empethu acala lapho ngifatele ngamajita and manje mina ngulo muntu onjani ngithanda ipace kakhulu yabo semthamba ngigijima kakhulu amajita mana yabona nzama lo muntu lona uzokhona ukubamba nethi manje ngigijima kakhulu manje sengingale mfethu manje yabo yabona manje manje amajita yayibuza nethi ngoba wena udlala lanto empethu angizazi mfethu mina nje into engithembile nje ijubane amane most of the time angithathe amajita abantwana yamani sibona umshini lapha kayini manje sikhipha ngomshini yabo umshini wokwasha yabona umshini nje wokwasha manje amajita manje umshini wokwasha manje umshini lona wahlahla bona amagogo ufile lapha le ngeke ukusipha manje uyacala ke lapho even the language noqala uzokhuluma ungakahlali namajita mfethu angeke uzuyiringa eTali iTali uzoqala ukuyiringa so phila namajita and uzoqala ukuyiunderstand ukuthi iTali into enjani and umuntu osekaphethe iTali ulo muntu lona mfethu wazo lezi yabona umuntu oseke ayifundile lento le ayenza or yabona ayibukela somewhere asekayenza ini practical sayishavele yabona manje mfethu kushuthi awushayeki mfethu lo mshini yabona like mfethu yabona la usemshikashikeni kanjena mfethu awushayeki but mfethu izinto zakhona mfethu awushayeki ngokuthi usenemali imali yobona uyathola istash mfethu ngoba manje uyabona ukuthi brother man le ncaza leli yabo and ukhumbula wena lento leyo awayijwayele but lo ukunikeza lesibili ukuthi ube nayo ukuthi manje ndoda ungathuli yabo and manje ungabaleki yabona manje into njengale manje lento ukuthi day mfethu nawe ugcine yabona ukuthi manje lento engiyenzayo and so uyaqala nengokhi yachinja nangalendlela ugcoka ngayo endlini yabo ngiyacala manje nasendlini amakhotmane sebaqala bakubone wena yabona le ndaba yakho manje ikwenze njani namhlanje ngathi awuyanga esikolweni kwenze njani amana esikolweni namhlanje asibhali yabo ukhumbula ukuthi ukhona oyengwane ozokulandela zama nontwana ke ngimcheck ukuthi vele usaya la eske yabo same time mina vele le khotmane lami lamali lidala vele khotmane ngifuna ukutshela manga vele ngiyise endleleni yabo and same time bekavela ngalesikhathi lesi nami sengimoshe khona ibethu ngangidiscipline mfethu ngibona ukuthi khona manje lento lena ngishayela yona mara na still mos nayo nokuhamba nabo achoose bakhe mara mina ngoba ngihamba nabo achoose empethu kushuthi amajita azokuncanyelwa something angeke zamani nakuncane amajita ndangeke zamani amajita eze kuwe khona into khona khona into yona ejabulisa wena amajita wena yenza perfect wena kuwe nethi wena ubone and kakhulu ibona nababona lento leyo vele yenzela wena kakhulu yenzela thina imali kakhulu bazohlezi balanda kakhulu mhlawumbe uba nama connection ukuthi manje amajita manazi lapha emoli mananda nomuntu oso ceda kujoya imali kangaka yabo amajita enzani amana amncane umeke manje ndoda manje uneplan yabona manje and manje ukhumbula ukuthi laba abanye nabagangeni bona bazokulanda egcineni ngoba yazi ukuthi wena sometimes uyakhona nokuphila yabo uthi mina bengingekho endlini ngoba nazi endlini ngena ngo7 and lo 10 mina ngena ngo7 nguyele inkinga yabo kunaloma ufika nakibo endlini bayamphikela imali la mina umntanami bengimkhele la endlini beka la endlini yabo shuthi most of the time zonke into zakhe nangazenza endlini uzenza ngendlela right
Yeah, bamjump abamjump impethu magangane. yazi la kuthi manje la endlini babeka imali la sekulo muntu oyithathayo khona la endlini hayi akusulo muntu kanjalo. Okay thina lapha singapha emaceleni sanisho bayizeka namhlanje emani umakhupha uchafile lapha le mali yabo sometimes uyafika la bende wena awakaphathi limcondelo yamuntu lo ya yena nakafikile lapha kibo mhlawumbe unokuthatha lencane le abatshela zamani ngithathile Yeah, wena usho vele uyanyamalala. uthatha konke noma bayabona nanesikhathi uphume ngaso la endlini ukuthi hayi man umfana udlanda khona yabona hayi gcine vele empethu usowenza ezinye izinto manje nawusonamajida uqala sinecala ndring itali and itali nawuzoring wena washeshe wayibamba ingale time amajida akuphatela kakhulu enhle kuntwana manje nami ile ntwana vele yabona ekhula wabheka amahotman ukuthi enza kakhulu lezi enginazo lezi zingithatha ele mina zingithatha ngulo muntu ongazi yabo thembe ina untwana vela akazi yabo sambeni imani ngibona emva kwesikhathi shutana ukashana kwamajida ayisuke kudini isuka khona la lithi ukuthi manje gcina sekuhlashwana gcina sekuba khona ini scheme Bangwani kahle kahle mathuke senhlashana. futhi lapho mfethu kusuke sekubangwa lo hlakaniphile yabo kusuke sekubangwa lo okhona ukuthi ajabulise laba abanye yabona manje and manje isikhathini esiningi lapho ukhumbula ukuthi nayo inhliziyo yakhe ayifani njengalaba abanye yabo uthena vele nenhliziyo efuthukelayo sometimes nakakwada vele umuntu akhona umcaphuna masinyane yabo manje wena nawo lo muntu ongazwani izilakhe nokucasuka masinyane vele umkhozi amandoda amanekela lento oyenzayo yabo wena uyakhona ukuthi wena kumamele but kulaba abanye amantwana amandoda angeke uzuzwe ngobani yabona manje indaba manje sokuzwa ngobani My God. and manje nawuthi uyabheka mfethu izinto ezibhaya mfethu uzibona sowudlulile kuzo yabo but ukuthi wena uzothi lento lena ngiyayibona angeke ngize ngiyenze hayi mfethu lapho usuke uzitshela amanga Yeah. mfethu sikhule lapho ke namajida sicala vele ukuhlukana kwethu sesihlukana ngalo yi1 yabo sometimes indlebe ngapha sihleli ngapha sicoca ngezithi indaba yabo amanye indaba siyigcine seyifike kuphi kulamajida amanye khona yabo amanye manje indaba seyifika kanjani abantwana abaso emani inhlekwena kahle kahle wena unhle kahle kuhambisa indaba zethu endaweni eso yabo manje ulo muntu ohluthukelayo Yeah. emani inhlekwena yapha wena yabo Shaya isicina. yashaya isicima fast yabona manje manje ndoda sakhuza abantwana ngathi sisamkhuza untwana ulo muntu onjani Inhliziyo encane. ya inhliziyo encane ukuthi manje yazi uthini kuye wazi ukukhuluma nje into ebheke eceleni Hambe, yeah, yena yeah. manje uyabona ufuna ukubonisa bese kuba yilo muntu oshaya icala kanti uzowayigcinini igcine kuye lo muntu lona mfethu oba mkhulu emajidini yabo ugcine akhona ukuthi manje enzise bonke labantu but wena ngeke uzumbone Umachuzu ke. shuthi ya ugcine yena sekuba amachuzu and yena uyazibona ukuthi yazi ukuthi labantu abamfethu ngiyakhona ukubenzisa ngalendlela abasongo bakhoza uzibani phila impilo so uzibani wenza into so uzibani wenza into so yabo and manje nasicala sesihlangana ila sicala seyisuka khona ke manje yabona zina cala lendlela ku5 Vele kuyashuba. aseni gangsters and kule nje ku5 yabona amajita Christina ningaphila mfethu ni3 yabo wazana ni3 ngizokhuza yabo but yabona kulo wes4 lo wes4 uzothi uyakhuza lo munye one sekayalahlela ngemuva yabona manje indoda manje ngoba uyabona besakhuzana mina mfethu ngoba uyangazi inhliziyo yami njani and most of the time amajita bhaya alimalayo ila majita lawa avikela amanye amajita Kanjani makwenza njani it's like manje yabona umjita kakhulu kuyilwela yabona manje mhlawumbe umjita ukhawathekile emani umjita ngoba unenhliziyo encane umjita lohluthile ka fast yabo emani untwana akwazi ukuthi ngikhawatheka phambi kwami ukhawathwa yini? yabona is like intombi kanjalo yabona mase khona amanye amajita mfethu anomone kasi yabona futhi elokushini mfethu mina especially ngibona ngiyemadladleni sengibuya le uhlangana neinkomo nani mfethu impilo yaselokushini mfethu ngibone ngenye indlela ukuthi nathi manje mfethu impilo yezilwane yabo ukuthi kancane kancane sekumele umuntu akhiphe umese kwazi umuntu yabo lento leyo mina mfethu ngicala ukuyibona egasi ngifikile ukuthi Ufika ngapha. ya igasi mfethu uyabona ukuthi shuthi nangifikela la kubo olili vele abantu vele abafuyayo yabona abantu vele abatshalayo yabo yasetshenzwa vele yabona manje setshenzwa vele ngendoda nangezandla mfethu yabona manje nami singiyabamba lapha ezinye zezinto time ehleke lento le nangenza into eso nangapha
ne-time nalolu kumuntu yabo na-plus time le-time avele la ngishiya vele ngiyintwana yabo sengicala ngenzani ngicala ngishaya manje yabo and wona ukuthi eze kube khona amaclash kuba khona oyi-one oba nomoya ukuthi abantwana manje ngibona uphethe le chair and umntwana mhlawumbe uyamsaba le chair akasho akayi kuye le chair ukushela ukuyomshela sure yabo manje ndoda wena uhlukane nalo mntwana intombi yami ngibona nawe la khona nje uyaphela ukwenzile lapha isikhathi yabo uthe manje uhlukane nalo mntwana mfethu umntwana lona umntanayo intombi yami nani yabo sometime wena nawufika kulo mama sami ukuze ndoda manje intombi yakho umuntu oso uyamazi hayi mina umuntu oso mfethu ngiyamazi umuntu obengifunda naye esikole but ukuthi nje siyathandana yabona manje ukhumbula ukuthi wena sowuza nani ne-feedback egrand ngibuthi abantu tapetha wayeke ungisogolisa mfethu ngoba manje lo mntwana uyangitshela akathandana yabona manje ngoba wena sowumbuzile lo muntu mfethu ukhumula ukuthi unenhliziyo encane yabona manje soyokhuluma ngami kule ntombi yakho inini nani yabo obvious kuba ikwali kuba ikwali kanjalo nokhumbula ukuthi manje wena ukhona ngikuyilwela kulo muntu lo hlala naye akamsabi lo muntu yabona manje and wena usulo muntu mhlawumbe ejardini ukhulela ukuthi umuntu nakakushayile mhlawumbe uyambisela yabo vele nje uzikhalele mhlawumbe usijikele ngale mva kwendlu uzucole yabo manje yena lo muntu ongacoli ukuthi manje silo esithi vele ngishaya songathi ngimcabangela ngasamthi ukuthi ngimshaya ngasamthi yabona manje yena ukhuluma ukuthi lo muntu loyo nguye lo oba inkinga yazi ukuthi nale majideni vele nakuphethwe yena vele yabo nguye umuntu ekumele akhuzwe uthi amajidi yazi uba nangenza into errong yabo uzibana ngaboni ubani uzibana ngatshela so manje umuntu onjani umuntu onenhliziyo encane so manje wena mawufika la eMbalenhle since ubufika emabo suka emadladleni ilife ibe njani mawufika efithi life mfethu inzima kakhulu ngale ndlela le ukuthi manje mfethu ugcina sengiganga mfethu yabo cala kanjani mfethu stage mfethu lo namajida aphila lempilo le wena ongajwayelanga wena kuthatha akwenzisa izinto lezo wena ongazijwayelanga ende naso uyijwayele lento le fanele ukuthi naso uyenze kokucala uba novala yabona manje ungathi umntwana yabo uleka yini manje kuze bona bakuthembe kumele na usebenze yini okucala ebakwenzisa yona mawufika eyokucala mfethu ukucala like linye time manje ukuthatha lingifake engadini yabo ithi endoda la ngitshalile la yabo manje kumele siyovuna into zami lezi yabo kanti ayithama le nto lezi akusiza into zomunye umuntu mfethu vele sesingenile engadini mfethu vele sesiyavuna yabo umakhabishi beetroot yabo into enjengalezi manje lo ithama umuntu odila ngemarket yabo manje sibone ngeona yakhona vele nayivela mfethu sometime lo muntu ungene ngevini double track azange avule igate yabona sibona ngale indlela ngayo shuthi linye kodwa manje liwani lithi madoda since nina ningazi ukuthi kwenzakalanda thina la kuyagangwa la and le moto njengobiza lapho umuntu wamlungu mfethu nasithi sibheka yabona mfethu emasimini kunjani la eduze netrad mfethu uvalile nalo tshani yabo enasisalunguza lo even seyisukile mfethu sehamba nje i-distance oma 2 meters nje kanje thina silapha phakathi nami la sengiyibona khona ukuthi hayi vele kushubile vele and manje ukhumbula ukuthi nongapethanga something angeke uzohoya yabo vele sekumele vele utantele saka lakho vele ugijime nalo vele lilayisha le and silayishe kusale yiwani lapha yabo manje semsami nakasale yiwani uthi time manje ngizobuya ngizomlanda yabo kanti mfethu lesi kabanjwe yini iona yalapha engadi manje ndawona uthungile ubani last week umuntu so la ngisho ingadi yakhe le ngiyabona nami ngize ngifree ngirelaxile ngilinde bona ukuthi babuye uthi ngoba nayo igate lapha nina manje nidabelana etrad uthi yena nguye umuntu ozibikathi nje indawo iseduzana ngoba seduze nendlela sivulile itrad so ngenera silivale letrad mfethu yacala lapho wena nami sengicala shuthi umfana nakabuya mfethu arondo le dabile vele bamshayile mfethu ipa idabile yabo semthamo uza le vele uyashisa sithola vele sila ejardini sesikhole nokuhola ithama manje wena usasho ukuthi le so bayibo ngakhuluma ngiciniso at least sakhona ukuthi senza fasting salayisha bese sa yabo nami sengicala lapho ngiyibheka manje umuntu okhona nakakuthatha ukuba umuntu uphethe ogela umuntu onetrans athele amasaka akhe lapha yana nawe uyamthemba yasho ukuthi avela hayi isema vela hayi ingadi yakhe yabo imfethu nawe usuyacala uyarealize into enjengalezo and manje ahlale khonini
ayazazi izinto ezenzakalayo. Wena plus ayazi ufa amabhozi bili emakhaya nangapha mfethu umuntu ozijwayelele inkomo yabo. Umuntu nje ozijwayelele ukusebenza. Yabo and manje wena nazakubona ukuthi hamba lo muntu ukuthe. Ila kuncanya bakufuna khona. Ila kufuna khona amashidala abantwana mpilo ukuthela yabo. And manje nawo ekasi kunentwana lezi ezinye ezikhula nezinja yabo. Nawe nawo umuntu vele ekhulele emadlangaza vele izinja nguloba umuntu vele ozobani yabo. Wathi ukhumbula ukuthi wena yakhinja engajwayelanga ukwenza lezi zinto lezi ezenziwa yile abantu laba yabo. Ukhumbula ukuthi phela abanye bakhona mfethu ukuthi umuntu angihamba nje ujwayele ukukhulumisana ngaye yabo. Uthi mina azizibani manje ekhaya ngamlumisa ngale. Kumuntu lo muntu lo lenhliziyo yakhe ingale inhliziyo le igcina kuba manje nasedingstini igcina sekuthiwa abantu umfana kahle kahle uyiboss yabo. Futhi kuze bazothi iboss lo muntu lo izinto abazenzayo yena ayifani nale babanye abazenzayo. Futhi nakutholakala yena kuba nguye umuntu oshaya kakhulu yabo. Kuba nguye umuntu mhlambe like ophethe mhlambe umeso omkhulu kunawo laba abanye yabona manje manje umfana unesiphi. Manje nakukhuluma yena obvious wonke umuntu uyamamela yabo ngoba cause manje uma umuntu okhuluma izinto ezistraight umuntu sendaweni esosokwenza ukuthi manje uzibani ngasala indaba ethe sayindi indaba nasozoyisolve indaba yakho. Phela msengicala manje sikhipana abantu sesiganga sonke manje sikumele ngibambeke ngiyingwane yabo. Yena uyacala uyabona njani lempilo lena kahle kahle and manje ukhumbula ukuthi wena uzibuyela endaweni zakho nangale ndlela ongayo wena uzibona ukuthi uzobona umuntu akutshela ukuthi amanye mfethu manje abantu abasosuka kimi yabo. Nawe uyacala mfethu uma ngiphile nabo bani abantu abaso abekho bazokufaka inkinga yabona manje. And manje sinacala lezi izinto ezisona and wena uzibona lezi zinto lezi ukuthi phambene izinto ezinjani izinto lezi ukuthi manje ngithi wena mfethu lokawulekile awuna next yabo. And ujwayele ukuthini endlini vele awuna next like endlini vele ulo muntu vele azange ube na next endlini. Thema mhlawumbe yasipana yabo lahlule ukubhayela lelo gawusi lelo yabo. Leyo chayi leyo mfethu esigele yabo. Bazizwa esigele igcina sowenza njani sokuthila abanye abantwana yini amathaya abo yabo. Umunye ugcina sobathithila nani amajezi abo yabona manje into enjengale. And mangikhumbula ukuthi wena nabazokukhuza yabona ungumuntu omamelayo khona lo ongamameli ukuthi abantu awungayizwa ngalabantu laba unako wena ishampetha nginako yabo. Gcina nawe sowenza so yiyenza sobamokola gcina nawe sobamokola. And manje naso phakathi kwalento leyo khona manje empethu uzorealize isikhathi impethu lemo sihamba empethu ubona sekukudala mpethu and ungakaboshwa yabona ngeke uzofunda. Manje ezinye zezinto lamajida lawo mawufika ngayi around nebe bakuthunisa zona beside leyo ucede ukuyibala yamagarden nani because before siza yiringile ngendaba zokuthi wena ukubamba abantu inkunzi kanjalo. Shuthi mfethu uyabona nasezela lapha enkunzini shuthi kuba khona lo esikazi into lena ibamba kanjani yabo. Okay iyahanja so mfethu endleleni yabo. And ukhumbula ukuthi manje mfethu kusemini daylight yabo. Kuze bazocala ukuthi bakubonise kule nto le wena ungayazi bazoyenza daylight hayi ebusuku uthi ufoje ukuthi nawe ukhona ukuthi uyibone ukhona ukuthi nawe uyenze yabo. And manje ukhumbula ukuthi manje sihamba singakuthi uyavela lo muntu wesifo sihlangana naye endleleni lo muntu lo oyenza lento leyo thina mfethu asazi awukhuluma naye lo muntu mfethu kahle mfethu kumane kunjani. So umuntu ovela so or niemva kwakhe shuthi umuntu ovela phambi kwethu yabo. Shuthi umuntu la kulo umuntu onjani anibheka manje